Hai, nungsi bagi angang asisu same percentage ki question lama pudra lai. Sidagi dei video sam nai na thagala ni mamang gadi ai thagat pakara ngamdre ai thabaga chin bakara lai badagi office ki sen change to bagi. So now sigi question si ai ni yeng SSC ki GD da kyang toin hangi do si different way kan hangi ko sigi question mong che. Ai hana su thagat kre angka mari manga thagat kre Hojik su thaglai ko. Hai the question ji pari yansi. The weight of a baby is increased from 3.2 kg to 6 kg in the 3 months. The percent increase in weight of the baby is actually. Hai the ngasai ki ahamba kg ji 3.2 ni mana piri basi sidagi 6 te henkale within 3 months da sigi henkale ko percentage putho hai bani. Si ate loi tok tok ro adugo ngarang joina haire yam samna egoina hot ba yai khangagati haibadi khangagati ani thongnai hot ke ko ani thongna hot pa je lum jai yam lai no hot pa jam je kai do ge bu ngasai gi khangdragadi khangre ado henkalak padu dagi ngasai gi hana gi du khai go kaya 3.2 je khai do sirei da kai do ge bu masagi original value to adu do not divide to the masagi 3.2 sino in to si into 100 si minus whole square ko 100 percentage kini adu itar gati matak ki ani sei samje lage minus to 2.8 makagi si 3.2 into 100 adu itar gati अखोना कमाई तौदगे मतलब 3.2 ना 2.8 डिवाइड तौबसी कनो तारे आई समझलगे नो इदम जेमो 875 ताब इनटू 100 अदि अनि जी इनटू पा तौतारगदि 87.5% परसेंटेज लाते सी करम चुंगे ना है मतलब बी जी चुमे आंसर सी बी ने सुमाइनो होलगा जुजाई नत्रगना असेंबा hot lagi na hai taragadi si jinang nasagi ni henkalai bedu khamge hai taragadi henkalai bedu dagi yam da masing du khaido karaga aduga mu hanagi masing do adu dei da mu original masing du divide tawraga 100 na into tawra lo si percentage ni si adum minute amma manung da dum hot ba yare second thing atopa koi gi niyom da formula da hot ke hairaga na हाइरागे सी ओरिजिनल वैल्यू जी क्या नो मागी ओरिजिनल मसा के अंगांग दुगी यान हाना ले रमी बजे होबद ले रिबा वेट जी ओरिजिनल जी क्या नो यान हाना ले बजे क्या नो इतारी 3.2 kg ने सी अंगांग दुगी हान ने अदुगा मु थांगी मतुंगा माजी क्या ले रगे बा थाहुं दुदमु इन सी 3 मंथ्स है इन 3 मंथ्स दो क्या मो के न्यू वेट जी ने न्यू वैल्यू जी ने क्या नो 6 kg ne si 6 kg lai ne sa manana ngasai ke dor ke ai matam da increase percentage bu to ke ai tar gadi koi na kumai no hot ka de ai na hai form la increase percentage bu to ke ai tar gadi koi na ham bada ngasai ke da gi bu new value minus original divided by original into 100 ado itar gadi sa manana masai ai na ham bot give do new value di kya no 6 ado original value di kya no 3.2 original value di kya no 3.2 sida into 100 ni lai ado itar gadi सिगी मथक की अनी दोइन खाइदोंना गरे आई हाइरे आईदी हान येंग ले रुनिना नकोइदन मको येंगो 2.8 तारे into 3.2 into 100 सी अनी सि कंगनाबा मतमदा एनो तारे 0.875 into 100 अदो इतारगदी अनी सि into तौतारगदी क्या तारगे ना हाइबा मतमदा 87.5 percentage then same b yi chume sai answer ji sini ngang jing sui ang ga ji da
डिफरेंट थागक्रमनी नकोई नॉलेज लेबोरगदी अमुकसु नानी लाइक तोरमु सब्सक्राइबर तोरमु नकोई पांबा कलेरसु कमेंट इरमु आई होटलगा थागलके अदु क्वेश्चन जी हौबदसु हापके अरोइबदसु हापके मथंगी चैप्टर नत्रगा अंक अमु माइदुना